ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinong tray jong school Samagra Siksha Abhiyan kemudian hapok kshatri jong ko Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hakalai poetry kunaitong arajar posau kelas sedang gajinga ki baklemput sngi dak basyong glai mongor hamaran malki shalong. Kini gajinga ki kelong komisi benta bandawai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam dengan National People's Party bukan penkiuno yakutulop syaka prawo person nak bakiyo menta delok R% ke kong gajing syakri balak hamslam hakakam bat sasan person ban penkiyo yakutulop nik increment. Hakajinga karan bikla patai ke bor ke President jaka Association ke kong Jennifer Sindram kalau orang bakani gajinga ki jang seng kelong hadin baka Sarkar kam shimla sangap satya yakijing ut jing na nomor bala prasnam kinthi kajing siu kaya ini kumjo kat bagi marba mardi kelanang kiu na kasngi syakasngi. Kumbanga ong mentan kani ka sit in demonstration ka dibang min pensngo ya ka Sarkar jungi bakan ay ka enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnam. Tim hoat kila jubab ya kata kila ong ban ay arpusan persen. Kumba pilai I mentan ru ki group jongi kim tre ek arpusan persen bangi ngimban siki leaders ngila long ka meeting men arpusau terik balada kim ay kata ka prapu persen yangi tingi ngim kidon nepleng jongi ngim pro kim ngimya kwa hakatu singi ngidon ko ban rus pa angut kami ai tamba kiya ong ba ngimya kwa ti mentan ru pilai I daka khamat lajong bagi ni member jongi kim ya kwa ya kata ka arpusan persen nomor kamlong justified syo. So nakataka daw ni wan ban syong igani sit in demonstration ban ikwa ban pesngo pesngap chika Sarkar ikwa ban pa kijing duai kijing kerpat kijongi ya ka Sarkar bukan sengap lem ni kijing kijongi namar balai katkum kijing kieu ki mar ki mata ya kata ka ngi hapshna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi arpusan persen prasnem te kamso ngatrai kamlong justified ken tinata ka daw ni sapoi banya syong ni tabangia ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka Sarkar ni em can continue ni on indefinite strike tingil wala ong indefinite strike kan continue ken kat bakam pat sngap kampat sngo ka Sarkar ni namal ka shulong kapkai kambay mit tingim no panumpat kadang kenyangi nata kadaw kanyi hapan long indefinite kabut kanang yad bet hadu bandayo ira ka hok kajungi patyo ira ka jingkuan ka jingpa ka jingpan ka jungi prapo persen kumbato ang ni ngimpat laban ya ngin palaban stop dengan ka agitation ka jungi ya kata ngin se perkat namar balai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidon ngamdei ka member tamarway pilai yang ni kiyabun ngidon isi members dia kata ngi hapan raha ka isi ngin se pet kumlungi nyale kan ya kata ngin sabatai hadin to nga bangadi na Sarkar hi na bantay na Sarkar de si inong katu kajing kadai bam sutu jimut ne tip kadai ka ka bapelong hadukan ne ba kambyat ne ngamla ban bataya kata namar don na preng jung ngimo ki ba sutu bhaya ka kam don na preng jung ki nong tre ki bam sutu bhaya ka kam ne don ka transfer don ki ba resign no ashteng po don ki don ki belesi o kimlong committed ne lesi kami hab ka topik ka jung ki lesi o de taru tamang panang ban batay hiru ya kata taban re lesi o de kata we have to show them the way kan ngila kendo dan nadu arhajar arpulahi ngila le ya kani takadaw ngin sapoy hadukat new food ru kadai bingila pen small pen sangap ka Sarkar nadu arhajar arpulahi kita ki balong written document mo ladang ngim tho ngim tip dai ladang ngi tho ngi tip ngila stang man tho nadu arhajar arpulahi bingila le ji shiki ba dai ban pet education minister kini ngila le kendo kumi director jungi ngila le kendo tingila le hi ta kam ka jungi na level ka jungi ngila walk out tingi up ka ta jing walk out ka jungi ngila up shi up na do December ngila up yang hadu new April ti mata kamlong kampoy she ti hadu dal apoy kani ka put tingi ban si show bangin wan banya syong gumni kan o igitu giban bedon lang hakani ka non teaching staff mo na do na cluster block district but state level kan kiba issue bu ka jing kepat na yang mengi leaders ba ka jing mentoy ngin yo lang baro ti balay kan ba fin long yo na pleng jung phi like tray ite subha kan ba punya sno khti lang bat ni banya walang sikan ka jing lang namar khanang ba ha ba kut hi kamdei tang ka jongi kadai na ta jong ngi baro khaji
ibawan training iba mli training ikirpa punya sno tilam nang ba kani ka sorkar kan snap lem ka sor ka jongi pa tami kadai na do ka cluster level block level district level but state level baru kila included di district tamaki garu kin sa join namar ngiyo ya ka permission rumenen na IDC jongiru ngiyo hadu san bache san shiteng kumto tena kata kadaw ki garu hills ki bana dangwan na garu hills ki dang ya join nanta ki dang dan halanti ti kinong hikai te as of now ti kim don show ngi hang ngi don bitang kinon teaching